Ibiga anuigu pastor masai Rev.Daniel Newme Nreibak Presbytery zu phi bang alu za sam kchai na kiga ranga luai anai ka sapcha bamba aiza Magulong ninam gulo ada Magulong Presbyterian Church compound ga Presbyterian Youth Fellowship Magulong mugu music video album shooting hang wangba doaga na phi ba lupaluza za apogu music lamga chaina sam kitia kale ai lang mi ga anu pastor na ku intro ai za yule Personal do misriga toda azi Daniel Newme ago ramzina mahorgda mahor area bangkoda asam ga bangkoda dina ina na po area ga church ministry te bangkoda toda anu pastor na lamga za kadui introduction peida na rai lang ga pastor ju nei bla church ministry ga nang da pokum na join te jama ta te chu nei bla rangalo ina church ministry ga join te za 2010 kumgna officially 2010 gna I join te da tu thop ge bang klo ga da ko te rai me bla rangalo mama kada be diploma le mama le tamale sudu lesikite soja theological ka pursuit ma ploga music interest bam zegina guitar mikamdana lamna bam ramdana chuja it's in su coaching du luai just a friend strictly do personal go do jana as a POF gugna do ido join te chuja te tabang ko de toda church minister full time pastor ja ta te chu mak loga ko experience ja rangai da pakat na ina ka pak chu man ne da nei bina Christian no ministry or church ministry ga music go pege bamba go importance nang pastor han kya changja da ko changba music na influence de me be nang go kanning ba rangai lo music saganui ram kioniza ploram klasia ram ga effort te laka ki menu leja nothing reheon sanega ke ma rakyang na music ya halungu kam na katsimdu namdu biblical perspective na pe ai jendo nui ngauda music gong pe David pina nra te ja raza to be ningole music ga ja anigo ministry ga bama yang ke jarang le mahanga music ga go life ka boring bama ngole pose music ka ane lung kai biza idun sa na kana jana rakyang na ga church ministry ga music bam ja without music incomplete youth me rolo bam ga mama ga music te je bam le ga ministry kan ta ba milung ne inner joy zero hai milung ga ministry kan ta ba bam le pose ga music bam za ika khasang le ka che ba za na in encourage te ga sport ku encourage te mama do encourage te su sport ka meeting chu za meeting kum overage so da senior is kang da sport ka participate chi lakti kana music ka chindi le su mikinam do mitsam do ngolu za church ku do za ministry ku music gospel ku do na ya ma secular ku do gospel ku do mak talai ni ngota te lo bizena ine ka che biza ga to le za na tawdi lang biza rang le mangam su kan ta biza music na misui ra do chang misui shara do chang zana karna lonely life ko le ja music bam za rang le ma ika ka sangai ka che biza mak ta le ne gam su control te do milong gam su kan ta biza bam nei ka che biza ina adalu te ba go experience te toda the out of apogu setlist ka bang pa pastor na musical instrument dong roga da ko instrument salang ne bisa lo music ka kam sabin ya la rock to country to blues to
pop tu lesu du nai hip hop tu ga da ya da kan sa sama kana adaga kan sa bza country rock ka se bza adaga music ai ida na u music ta ya da kan sa le instrument particularly drum guitar keyboard the ko na hanga ko na chalang nei hang tu za adaga guitar special holo guitar da ida rami lang da pianist ai sana na ite chi ma pi na adaga experience sam pokwa alungong sang kana adaga ida church music am za holo guitar ilang nai chu to da na hai na pugu choice sam da je na anu pastor na kan sa bza guitar da ke na za holo guitar acoustic guitar za sana kan sa lai bza anu go question set please ka good ai na pastor han kya chang za youth ministry hai church go ministry lai jang kana pastor le youth chang lai da youth go ministry ga youth muzo lui bom muzo dip la da hai youth muzo especially lui bom za di mata te bi ga no experience na rane me youth me du link te be ke miswi ta sang i sang nesu problem sam bam youth me du abi zatu tara khada ga out of track ka samdu ta dara ka chi kana mine chi ga guide te ranang mine adjust te chi sang na over secular go jana mama go do pune perform do te running pa ko le su do mine chi ga guide te mi ma kana harab sang kana ministry ga music kana attractive youth life ka samanda te sa ka ka zimleza youth mugu ministry ga perform to za music ga plan na iwong dungo na chi ga mina senior mama church leader man bule mina sungang ga bamlu za dealing to na zamda lole na luchi lakti ba de rego to zaigang na loi kam ta le su nam ram da chemle anina ninga ga nam ram ka to lup le chule ma le kana puni go tin kum ra he cha suijat ni da ga kan sa bam za gospel ka du la milai ka chub za chi de to da za music ana universal language miram na hai na na le music ga ja na miring ting ai za wang samak pa mau be kyat lang mi le se le za rangmam da music gu channel sang da bam sa ja music lam na ke ma za discussion te da na biblical theological studies me pi du ko ka sang ba nang ka tai blog te me BD BTH Bachelor of Theology ga ta chiga 2009 campaign lu 2016 ga na Dimapur ga Trinity Theological College taheku ga chigna I BD campaign ga da pose da theological journey okay to da anu gu pastor gu educational background zarang ai da ba bible ai ja ka tai hu za tai mi za tai la da youth ma kat chang za agum ma ba nui area ga ma sa nui jem dung ro ga cham le ai ja gum he te gum za chi lo mi sui le ba viewers man tem na du rang duai le na mai kem za nai ai sap cha bam ba rim ba na PYF magu musical album shooting jang ma theke bang ta ra za ye ko rang ne me kom experience se na rang lo Magulong bo ni hette mi ge sanda dan toraram sam lamire penui go album release to jena hala memram na pi ba meram go opinion criticism malu sudu meram go comment ge penui sevelang rada nui chi da penui sui ja accept ra zena chi ga hello ga music ga zena video ga penui improve hang le mai sona du release to chang penui second one da mai sona ui improve hang le ka chi ngoi ngo pata naria du plan hang da tati bina na dun to le ka chi ngo patle to da anu go pasana bu expand ngau lu bu experience ranga ja langmi ta naka aiza hungba question cat la le wa nu jema community hanga kenza anu jema na assam ga lungju manipur lungju anu nagaland ga lungju financially anu daga struggle te ba plan lang mi he economically backward changba haim nam malalu kanu anu
cái mà hiểu đó ví dụ music ai ra career xong ra pursue tới bây giờ không có plan làm gì gồm mấy cái để câu ra này mình lối bỏ mà hàng đại mà cái music as a career tới giờ pursue tới rồi ý lấy mấy xia lấy mấy tới lấy rồi na đúng tập tới rồi lâu rồi bây giờ pastor nữa căn định về rằng là personal care cái music ra career xong ra luôn rồi bây giờ câu căn định anh đại là ấy youth mà hàng cái kelak siap na sang ki sang da le le ja kelak siap ja haim na se kam tara jim le ja kala im ne ki sang la mui anui music am ko care chang ram ranga hana pa da pa ho mi dam sui da le le ja anui ke ni ja pi ga kelak sia le sia le che lu su ina pi ga mina te ne bu ga haim na te ta le kam bam zena kelak sia du idu te du le ka che ja sala dai kenuza mobile phone ga every year sankrami nge effort te lukam le ka to bi music ya guitar ka do mamma ko do adu lu chila tara lo mi long ne ning na lubula ni jema me go guitar cube to mamma do anu ina ning na do du dai mobile be effort te pe ga jem ram ga le ram ba smartphone te kam mina anu sono do lai chi ba me pe ga 미국 계랑 때문에 때도 레이가 저거야 다가 나 못했래 제이다 아니 파서 뷰 이나 칸닝 베나 인조다 아이자 아니 뮤직 초 캐리어 한 로얄로 자 퍼슈테 자이나나 아니 미라무고 스탠다드 게 아니 레이자 타테 루비 레이자 자 파서 나 보고 익스피리언스 마사 보고 칸닝 바랑 아이자 이 레이자 수이 조가레 안제레 라이카이 자 누이테 와라 낭레 anu question ya gu dai ja anu pastor na choir ranking bamda masa choir competition me ko masanya da ko gu gale judge te ja na bamda abidong ro hai ba gu kya career longa sp ma pa ya control to tenor bass apo gu kachum ya so sp ya na main ta tu da he da ko gu harmonize te ba part na hang te ja king i lang lo personally taste SP part so jama ka da be gang kine ga single kana part ka teblo sevile chi ma kana united lo za part ka kam mal za le te pep lo ga choir ka control to da save sepana anu go pastor nga control to ai za king i lang ba part chang za bam lai ba haim na chiuda mai na anh lôi vong đó lôi là question kia cần này lúc giờ lôi đó general thế giờ cái cái này music as a career hàng rang đó anh gì mà hàng thế giờ music gu community từ lâu chú hàng cái as a whole gì mà từ nào thế vậy đã câu thế là in từ mấy bạn nông gu căn định mà có không music làm cái tổ chú hàng cái này giật mà anu zana music ya to tsura pega talented nya da kalule ja ke uni za pu platform ga ba ka chibza ngopata te chielo le ko wa te ra lo ka chibra me bam za zegna jina football pu platform ke began ta volley pu platform tournament ke began ta ra ka music ana conference sang run ne loida o zegna ni da ga platform ga jinan to makle ka chibdu supate jangan kini je album release tu lum ramdu platform gab zegna recover tu dala bam zegna cida anu dala kelak siap tu malai kana knowledge gab nilai ka siba especially choir jane tu choir conference just 1 day 2 day cigum ramdon wila ka buida dauda jana ya makta me single music rama band jane tu klo lo ga nui bam buide ka nui music organize le teriga jinarama public mahalung gule kana chiga tele chura ko banai setup tur ko ga jinai ka chibelung tu pata anu go pastor go view pakan ning maranda nui taiga platform ga ba anu ingkem ja je manga community cat music lamgen to churanga platform ga je gana talent song ga le ja exposure ga ja beting zu takam di plan la le anui dai ga ba mi le ja zu music lamile jan to churanga sogum ba ko hangkya du lungte ja platform ai ja pe ja
bam rahang ga lai ka ta te le bi za rang nei le wang dai ja church ka na lang ba so ga question ka church ka sound system as in nang le as a YouTube channel previous channel ka part ni te za importance of sound system in a church ba series te le ya hang kya hang na hang da ling sim ba ham na pi lu za understand te maule bang go ju sound system i ma ko je na church go ministry ya wang chang la wa plan lam le rasam sa ba se ma ne te sim le ja kwa mria chang ba the musical knowledge ga rangai bina o kachuno men special and presbytery na half personal building construction chu da pa de ga music go instrument go system ga setup ka tu te mo pe ngo do le da mai ka do pa de ga tu je ga ra da nang ni go chang na ka wa sound system ka ra lo a chu sound box ka ra bum mang ka siga ka ching ma o anya chi ma le le ko je na pe ka ni church ka music te ta tu ra zane du building construction te lo ga chen church ko music go setup ka bam nang le ka chu ba anu ni taw zana especially music lo ga no indoor go me outdoor go me chima do music lo bis du do le na za anu ji me sam la mui la la me delhi le ni si pe opera mui ga pa le tine la mui na mi le ja music song to music random ga sound da do tabam zina church ka chimram na na ram na